Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Welcome back to our channel, Jor Drama Tips TV. Agibasa tayo man, pagayam, kadagiti shoutouts, can comments. Kuna ni pagayam Cheryl Rodolfo Talbo, naimbag nga orasyo amin ako. Kaya't ko kuma akablaawan ti pamilya Talbo ti Barangay Pindangan, Sentro Alcala, Pangasinan. Listening here from Abu Dhabi, UAE. Agyamanak Jor Drama Tips TV. Agyaman kami papagayam, iti ano siya mang tatarabay, kadagiti drama tayo, dito Jor Drama Tips TV, kang runan na ti unay daytan kaka. Kastamo siyempre ti anaraar, tinamnama. Kat pasungadan nyo, ti kabarbaro a drama tayo, anapoluan iti Kanka Manong Roger. Okay, gibasa tayo pa papagayam. Kunamot ni pagayam Elvira Flores, good evening kada kayo madam. Agyaman kami unay, iti panang linglingay kada kami apo. Thank you mo pagayam, iti ano siya mang tartarabay, kadagiti drama mi. So may ayo kami, nga agaramid kadagiti drama panglingligay kada kayo. Himay subad mi, iti kinagagas yung comment, kan mangdengeg, unumang tarabay, kadagiti drama mi, kat isumot dijay sacrifice, apanagaramid kadagitoy makalinglingay kada kayo. Dagitoy drama, makalinglingay kada kayo. Okay, so agibasa tayo ba pagayam? Kung namot yung pagayam tayo, Roselyn Hill, so kita tayo dahito papagayam. Happy listening. Kuna naman. Thank you pagayam. Kat kung namot yung pagayam Carlos Alandive, Sir Roger Manong Doming, galing naman nyo kahit yang act as old man. So, agduduma. When papagayam, dahil siya akin veterano ni pagayam yo Roger Referzo Ramirez, talaga agduduma a boses ti maparwar na. Kasta talaga nagiti dramatista, so saan lang mat ani pagayam yo Roger Ramirez. Amin a drama talents kat masapul nga agduduma ti boses da. Tanuan niya ti maitud part da wano role da kawaglanda nga i-portray. Thank you pagayam Carlos Alandive. Nanapay game dito, finally nakita ko po kayo on video, nanamot. Thank you so much. Kunamot ni pagayam Mario Espiritu, good PM Sir Roger Akadoming mabalin amin. Thank you pagayam Mario Espiritu. Ta sa inyo mat, ang naliplipatan ni pagayam yo Adoming, wano Roger Referzo Ramirez. Okay, so ibasa tayo lakta, dagita dito'y comment section ti YouTube tayo. Kung naman ni pagayam Corazon Gazmin, so kita yung madatoy. Happy listening here in Hong Kong. Thank you, pagayam Corazon Gazmin. Kasama ni pagayam Jing Montero Natividad, listening from Baguio City. Thank you, pagayam Jing. So kita yung madatoy, ngam sad paminsan lang ang makapag-comment, ta siguro kat busy iti trabaho. Kunamot yung pagayam Leonora Bautista, na imbang orasyo, Ma'am Jor, kun Sir Roger listening from Binalonan, Pangasinan. Kung ta kay amin, kita Binalonan, Pangasinan. Amin listener tayo, iti unay daytan kaka. Kunamot ni RJ 6789, more power, Jor Drama. Thank you so much. Kung naman ni pagayam Roselyn Hill, good morning everyone, maditi ugali analastog, may mayat no napakumbaba kalatay tipadam at tao, happy listening ko na. Thank you so much pagayam Roselyn Hill.
Kung naman ting pagayam tayo nga ID Gutierrez, listening here in Umingan, Pangasinan. Kumusta kay amin papagayam dito Umingan? Sa palakuma, tanakaradkad tay, akanayon kan sa palakuma, tatartarabayan nyo akanayon, dagiti drama mi, uno drama episodes di unay daytan, kaka, taar-aramigan mimot ti amin papagayam, amang linglingay, mang liwliwa, kada kayo, babaan kadagiti panag-produce mi, iti drama pag-aayat yo. Okay guys, thank you for watching. At sa pala ko matay tultuloy at tarabayan dagiti drama mi. See you!